Bhailte, ag snas TV Ross na Rún. Sraithe dó, Ceacht a hain. Cé leisú, ag cur daoine an aithne. Gealam dit, go mé aithne waigad wite Ross na Rún faoi dhearú na sraithe seo. Dús, churamid cuideachú an aithne dit. Nói is siomí balla tón sa Gaelic le daoine chur an aithne. I ggóthaigh sna formúla agus neabharmúla. Sa Ceacht seo, caithimid spatsolas chuideachú. In this lesson, we will look at different ways to introduce people and to explain the connections between them. Fech inis na character ag cur géalta leo an aithne de dhaoine eile. Sean seo teag ó Gerain. Heag, Foghlaim mhíreanna sa chur an aithne duid, má wach. Tá go leor cloiste gom fada duid, ó má waithé. Fáilte rud a bhaineis. Seo má dhéar Stefan. Stefan, seo mhaine smach le John Joe. Ceanna le, Waijan. Go bhéad mac aige. Just castar at Stefan. Agus lása. So bhaineis, caiite danig tá sas? Chasmid ar chéile sa siopa níos lochte. Bys gur ceartú má wach a chur nach níos mar ceart ataig. Seo sé, má wachsa. Sé? Cosú le sé go bhara. No, sé de bhhuiide. Alright, as céosa? Slí Gerain. An cyfan let na fresi seo halana sa hula tús na mhíreanna. Cé hosa? Seo an seo, taig ó Gerain. Seo má dhearthar Stefan. Seo manas, mac le John Joe. Bhí roinnt sampla buga níos formúla le cloisteil sna mhíreanna freisin. An cyfan let na cin seo? Bhfuil manas a chur an aithne duit. Beidir gur cheart an má wach a chur an aithne duit mar is ceart. Agus cén sort freagra a thugtar, nuair a chuirtar daine an aithne duit. Seo na cin a bhí ag garde sna mhíreanna. Jazz casta leat, nó, tá sé go jazz casta leat. Tá go leor cloiste gom fadú duit. nó fuad. Chasmid ar a chéile níos luithe. Go háte danig tá sás? Thugta faoi deara an tlí a nuirt nórainn. Seo manas, mach le John Joe. Sa bhéarla is minic a chuirtar mai rih ocail a bhain le daoine. Nós my friend, my colleague, my neighbour. Níl an nós cíarna sin sa Gaelic gafa. Ma deirtú, má chara sa Gaelic, tá tú ag tuairt le fios nach bhfuil agad a cara a bhain daoine. In Irish, we don't usually put the word my before a word like friend, unless you want to imply that we only have one friend in the whole wide world. Is far a wad, Carolum, a friend of mine, a ra, nuair a tatwig glóirt fi the chud carja. Is féidir instructor seo úsáid freisin, nuair a tatwig cant fi the chud gaelta, cólacithe, nó cuarsna. Mar hampla. Is dearthar le conal manas. Is drúchara le Bernie Bobby Lee. Is mac clownish le John Joe Mac. Is gar inín le Vera Leonora. Is cuasa le Líse John Joe. Is mai le mutir na héireann a eile má gcónaí cé eastaghine, agus cé leis ó bhfuil siad gaelta. Is minic mar sin na úsáidtar an cheist. Cé leisú? Who do you belong to? Nuair a chasan daoine ar a chéile den chéad mhuir. Cé leisú? Inín le Michael Seoige, as Ross na Rún. Se, inín le Líse hu. Is si má leasbharí. Agus, cé leisú hen? Pléimiid inis na slite atá na Gaelic chun an focail bearla nó a úsáid
Mar a tháinig muid sna mhíreanna sin, bíonn aithne agat ar dhaoine amháin. Mar aithne agat ar bháinas. Tá aithne chúla go mir. Bíonn curamá againn ar ábhar ná ar éit, mar hampla. Tá curamá ag mo dhearthar ar bhástún. Ní léon churamá agam mar stair na halíne. Bíonn rudaí na fíricí ar álas againn. Bhfuil an tuaireann sin ar álas agat? Níl an rial sin ar álas agam. Úsáidtear an focail fis ar bhalla cineal generalta I bhrésaí den chineal seo. Le sin, táis agam. Le focail ar nós seo sin agus foic. Níl is agam foic faoi sin. Le ceist. A bhfuil is agad cabhfuil sé? Agus leis an chant sin díre. Ní rós agam go rótamann seo. Agus má tá scill na camas agad, baintear úsáide san struachtar tá ex agam. Tá sná agam. Tá géalaigh agam. Bhil teomaint agad. Fech ar na billige ibre a héan leis an níos seo ar snas.ie le dul siar ar na rudaí ar fad atá ar álas agat inis.